Nongeye kuguha ikaze ku Musanzu Media, njye ndi Secret nk'ibisanzwe. Welcome again. Vayo nkutemo utuntu tw'ubwenge, nkutemo utuntu twiza. Niba utarakurikiranye uko ikipe y'abajepe yatsinze, uko Ian Kagame wari wambaye nka captain, uko ikipe ye yatsinze, kurikira kino kiganiro uraza kubisobanukirwa byose. Ikipe y'abasirikare barinda abayobozi bakuru b'ibihugu Republican Guard yegukanye igikombe cy'irushanwa rihuza ingabo z'u Rwanda Liberation Cup nyuma yo gutsinda ikipe ya divisiyo ya gatatu igitego 1-0. Umukino wa nyuma w'iri rushanwa ryari rimaze amezi 3 wabereye muri Kigali Pele Stadium ku wa 4 hari tariki ya 3 Nyakanga 2025. Ni umukino witabiriwe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umuvamahanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo Rwego Ngarambe, n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye. Hari kandi na bamwe mu bayobozi mu ngabo z'ibihugu bya Uganda, Kenya, Somalia n'u Burundi. Igitego rukumbi cyabonetse cyinjijwe na Ndagijimana Pierre ku munota 65, aho yaherejwe umupira mwiza mu rubuga rw'amahina aroba umunyezamu Tuyisenge Jeanne Paul. Ikipe ya Republican Guard Captain Ian Kagame yarabereye kapiteni, yakabaye yayoboye umukino mu ntangiriro z'igice cya kabiri, ariko Shema Mike atera hejuru penalty yatanzwe ubwo niyo niringiye Fisi yari akoze umupira wahinduwe na Byiringiro Moses mu rubuga rw'amahina. Umunyezamu Murenzi Emmy yafashije Republican Guard kuguma mu mukino, akuramo uburyo butandukanye burimo n'ubwo diviziyo ya gatatu yibwiraga ko ibonyemo igitego mu gice cya mbere. Umusifuzi Nsabimana Celestine akagaragaza ko habayeho ikosa. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yashimiye abashyitsi bitabiriye uyu mukino n'amakipe yitwaye neza akegukana intsinzi muri iri rushanwa byabaga ku nshuro yaryo ya gatatu. Yongeyeho ati muri iyi mikino haba hagamijwe kongera ingufu z'umubiri no kwagura mu bitekerezo by'abantu, harimo gutoza ingabo gukorera hamwe, guhorana morale, guhorana umuco wo kurushanwa no gutsinda, gusabana n'abandi ndetse no kwimakaza umuco wo gukora siporo muri rusange. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yagize ati imikino ihuza abasirikare ikomoka mu mateka yacu, kuko no mu rugamba rwo kubohora igihugu ubwo rwari rucogoye tubifashijwemo na Perezida Paul Kagame, hari imikino yabaye yahuzaga za batayo z'abasirikare. Irushanwa rya Liberation Cup riba rigamije kandi gufasha abasirikare kurushaho guhura bagasabana ndetse no kwizihiza umunsi wo kwibohora. Rihuza kandi ingabo n'abaturage basanzwe. Uyu mwaka ryakinwe mu mupira w'amaguru, basketball, volleyball ndetse na netball. Mbere y'umukino wa nyuma habaye akarasisi ka RDF Army Band. Abakinnyi ba Republican Guard babanje mu kibuga bifotozanya n'abatoza babo bakuriwe na Thierry Hitimana. Mbere y'umukino hafashwe umunota wo kwibuka abatutsi bishwe muri Jenoside mu mwaka w'1994. Lieutenant Nsengiyumva David yakomeraga amashyi abakinnyi. Ange Kagame n'umukobwa we nabo bari bitabiriye iri rushanwa, bari baje kureba uyu mukino. Byari ibyishimo ku ikipe ya Republican Guard nyuma yo kwisubiza irushanwa rya Liberation Cup. Ndagijimana Peter yari yazonze ubwugarizi bwa diviziyo ya gatatu. Imikino ihuza ingabo z'u Rwanda iba irimo ishyaka no guhangana. Brian Kagame kandi hakaba murumuna wa Ian Kagame nawe yari yaje gushyigikira umuvandimwe we. Captain Ian Kagame yari kapiteni wa Republican Guard, mu gihe kapiteni wa diviziyo ya gatatu yari Tuyishime Zekaria. Muri uyu mukino wayobowe n'abasifuzi
barimo mpuzamahanga. Niba rero utarakora subscribe, banza uyikore kugira tujye tubana 5/5, ukande like kugira ngo njye mbona ko turi kumwe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wandike hano hasi muri comment. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu, kandi tuba twasizeho na nimero zacu hano kuri bio, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp. Ciao ciao.